Pozdrav trkači i trkači, ja sam Domagoj Trkač, kreativac iz Zagreba i dobrodošli u novu recenziju. Danas seciramo jednu pravu trkačku zvijer iz Adidasa, model Adizero Adios Pro 4, namijenjen za sve naše utrke od 5 km pa sve do izazovnog maratona. Vlog će po običaju biti malo duži, pa ako nemate vremena, slobodno se poslužite vremenskom crtom za premotavanje, sve je posloženo prema poglavljima. Vi koji malo duže pratite ovaj kanal, znate da sam veliki fan, da ne kažem ljubitelj Adidasovih tenisica i da su one često bile tema mojih recenzija. Trenutno u svojoj kolekciji imam čak dvije stare verzije Adios Pro modela, dvojku i ovu ovdje trojku, koju ću detaljno usporediti sa četvorkom u jednom od idućih videa, vjerojatno već za 7 dana u sljedećem vlogu, jer mislim da imam nešto bitno za reći. Zašto to radim? Iz nekoliko razloga, a najvažniji je taj što znam da mnogi trkači u biti s naših prostora imaju Adios Pro 3 u svojoj rotaciji, vole tu tenisicu i možda im se čini logičnim da sa ove stare trojke prijeđu na novu četvrtu verziju. To je naravno razumljivo, ali smatram da stvarno postoje neke ključne razlike između ova dvije verzije koje svakako treba naglasiti i zbog kojih bi neki od vas možda mogli odustati od takvog nekog prirodnog prelaska. Uglavnom, danas se fokusiram u recenziji isključivo na predstavljanje ove najnovije četvrte verzije Adios Pro, a za tjedan dana, najkasnije 2, slijedi direktna usporedba treće i četvrte verzije Adios Pro. Ako vam se sviđa ovo što radim, svakako vas molim da podržite kanal jednim klikom na like, i preplatite se kako ne biste propustili video sa usporedbom i ostali novi sadržaj. Znate i sami, ovaj kanal raste isključivo uz vašu pomoć, stoga slobodno podijelite ovaj video sa trkačkom ekipom. Kako vam se vizualno sviđa izgled ove bijele tenisice sa crnim prugama? Iako je Adidas nedavno pustio u prodaju Pro 4 u mnogo različitih boja, meni nekako ova jednostavna kombinacija baš predstavlja Adidas u nekom najboljem svjetlu i zato sam nju izabrao. Ne znam zašto, ali svaki put kad pogledam ovu tenisicu, u misli mi navjere ona legendarna nogometna reprezentacija zapadne Njemačke koja je pod vodstvom Beckenbauera osvojila svjetsko prvenstvo 1990. u Italiji. Na terenu su onda bili stvarno pravi, bar za mene, nogometni fajteri, Breme, Hessler, Mateus, Klinsmann. Valjda me kombinacija boja na tenisice podsjeća na njihove dresove, jer ima to žute i malo crvene, bijele i crne boje. Sjećate se one legendarne izjave velikog engleskog napadača Linekera da je nogomet je jednostavna igra u kojoj 22 čovjeka trče i nateravaju loptu i u kojoj na kraju uvijek pobjedi Njemačka. Sad, zanimljivo je da je sponzor opreme njemačke reprezentacije 90-ih tada bio upravo Adidas, brend koji je očito naučio biti na vrhu i to u posljednjih godina itekako dokazuje i u nama puno dražem sportu, trčanju. Adidasova linija, Adizero Adios Pro, jedna je od najuspješnijih u povijesti cestovnog trčanja. U proteklim je godinama korištena za rušenje čak 5 svjetskih rekorda i ostvarivanje, ako se ne varam, 73 pobjede na najvećim cestovnim utrkama, polumaratonima i maratonima. A da ne zaboravimo i već malo prije spomenuti Adios Pro 3,
koji je od svog izlaska, čini mi se tamo negdje u lipnju 2022. dominantna tenisica na maratonskim postoljima diljem svijeta. I naravno, ekipa iz Adidasa s punim pravom zato očekuje da će ova 4. verzija nastaviti tim pobjedničkim putem. A ja ću vam znači danas u ovoj uvodnoj recenziji, nakon što sam sa Adios Pro 4 pretečao nešto više od 50 km, prenijeti svoje prve dojmove, kakav je osjećaj trčati znači u ovoj jurilici i kako se ponaša na cesti. Kod mene nema te faze, pod navodnicima, uigravanja kad testiram tenisice. Čim ih izvadim iz kutije, odmah ih bacim u vatru i odlazim na neki zahtjevan trening. Želim vidjeti hoću li imati problema sa stabilnošću, udobnošću, to je sa žuljevima i naravno što prije želim steći dojam o samoj vožnji. Adios Pro 4 sam za sada testirao, tako da je moj prvi trening s njim bio dugačak čak 34 km u nekom, ajmo reći, umjereno laganom tempu od 5 minuta i 6 sekundi po kilometru. Drugi trening bio je upola kraći, to su bili intervali, 7 puta 1 km, tempo je bio oko 4 minute po kilometru. Oba treninga su znači odrađena po planu, Adios Pro 4 je doslovno znači izvađen iz kutije i odmah se sjajno pokazao na cesti. Nisam imao nikakvih problema, nikakvih iritacija na prednjem ili na stražnjem dijelu stopala, niti je bilo potrebe za nekim posebnim uhodavanjem ili privikavanjem na drugačiji osjećaj trčanja. I znači, intervali su isto dobro prošli, ubrzanja su bila stvarno zabavna, svaki trkač u biti zna onaj osjećaj uzbuđenja kad ima nove tenisice na nogama i želi vidjeti kako se jednostavno ponašaju na cesti. To stvarno daje poseban draž prvim treninzima s novim modelima. Znači, već na ova 2 uvodna treninga bile su vidljive razlike u odnosu na prethodnu 3. verziju, ali o tome ću znači puno detaljnije i opširnije govoriti u idućem vlogu, inače bi današnji vlog, vjerujte mi, trajao više od 40 minuta. Sad gornji dio. Moram reći da je pogođen za moj gušt ravno u sridu. Napravljen je od nekog ultra mekanog tankog materijala koji se lijepi za stopalo ko budala za šamar, uz napomenu da nije nešto posebno prozračan kako se možda čini na prvo zbog tog tankog gornjišta. Jezik ima taman malo, rekli bi, špeka, malo podstave da ne žulja kad nategneš vezice i to je definitivno korak naprijed u odnosu na stare modele. Plus, zašili su ga sa obje strane za gornjište da ne pleše lijevo-desno. Zaključavanje same tenisice, a samim time i ova pete je dobro, iako je taj dio oko gležnja i pete je prilično ogoljen sa minimalno, rekli bi, spužve, ali peta stoji kao prikovana dok se trči. Vezice. To je poseban slučaj, to je najslabija karika ove jurilice. Tanke su, jeftine, koji dosad na svim Adidasovim skupim tenisicama. Godinama to gledam i ponavljam ovdje na kanalu. Zašto je to tako? Nemam pojma, ali kladim se na 2 scenarija. Ili im je u Adidasu budžet za vezice ona neka sića, pa koliko para, toliko muzike. Čekaju da sunce sine, čekaju da sunce sine. Ili onaj lik u Adidasu koji je zadužen za vezice, kad dobi lovu misli, ma jebeš vezice, pa pare od proračuna spiska na vruću janjetinu i neke elitne prostitutke, a onda mamuran drugo jutro ženi mazne 50 eura iz novčanika i ode u prvi kineski dućan po zalihu vezica. No šalu na stranu, iako ima tu zrno istine, siguran sam. Osim tih jadnih i kratkih vezica, gornjište je za sada se pokazalo vrhunski. Sve lijepo stvarno sjeda na luk stopala.
Prije kupnje sam čitao da mnogi trkači misle da je ovaj prednji dio uzak i da treba uzeti možda pola broja veći broj. Ja ih nisam poslušao, uzeo sam svoj uobičajeni broj i nisam fulao, no moram napomenuti da stvarno ima malo manje mjesta nego što sam navikao u Adidasovim tenisicama u prednjem dijelu i to stvarno može zasmetati nekim trkačima, pa treba biti pažljiv kod kupnje. Što se tiče težine tenisice, znači Adios Pro 4 u mojoj veličini EU 44 2/3, što je 44,5, teži 219 grama, a to je za mene jedna od najlakših trkačkih tenisica koje sam dosad probao. I za kraj ovog poglavlja, info za eko frikove, godište je napravljeno od 94% recikliranog poliestera. Ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer nemam priliku isprobati baš sve tenisice na tržištu, ali od mnogih trkača stižu informacije da je Adios Pro 4 po mekoći među potplata sada pri samom vrhu trkačkih tenisica, što ranije nismo baš često viđali kod Adidasa. Iako je u među potplatu znači i dalje Like Strike Pro pjena koju sam u prošlosti toliko hvalio zbog njene jedinstvenosti, navodno je sada dvostruko mekša, unatoč istom nazivu, a to mogu ja potvrditi nakon ove dvije vožnje, stvarno je mekano. Uglavnom, ovo je hrabar potez Adidasa, s obzirom na to koliko su trkači cijenili Adios Pro 3, znači prethodnu verziju, zbog stabilnosti i čvrste, ali responsivne vožnje. Hoće li ova promjena pokazati se kao onaj neki korak u pravom smjeru, pokazat će vrijeme, budući da je četvrta verzija na tržištu tek nekoliko mjeseci. Moje iskreno mišljenje i opširno o tome, znači čućete u sljedećoj recenziji kad napravimo stvarno široku i duboku usporedbu sa trećom verzijom. Ova sada znači mekša Like Strike Pro pjena pruža plišano iskustvo trčanja, što može biti stvarno izuzetno korisno za duge treninge i maratonske utrke, gdje su apsorpcija udaraca i amortizacija neki ključni faktori. Jer bolja udobnost smanjuje znači opterećenje mišića i naravno umanjuje umor. Kad trčite u ovoj tenisici, poskakivanje tog mekog među potplata čini stvarno vožnju zabavnom, to vam mogu potvrditi stvarno na prvu, međutim sa povećanom mekoćom treba obratiti pažnju uvijek i na stabilnost, što uostalom vrijedi za mnoge trkačke tenisice. U ovom slučaju mekani međupotplat potencijalno može ugroziti stabilnost, posebno kod trkača koji se primarno dočekuju, to jest gaze petom, koja je prilično ovdje uska. To me navodi na zaključak nakon ove prve recenzije da bi ova verzija više mogla odgovarati trkačima koji se dočekuju na prednji i srednji dio stopala. Nadalje, pretjerana znači ta kompresija mekanog međupotplata također može rezultirati sporijom i manje učinkovitom vožnjom, jer se jednostavno energija rasipa umjesto da se prenosi prema naprijed, stvarajući osjećaj utonuća u tenisicu, što nije idealno naročito za trkače koji preferiraju, a to sam evo i ja sam, koji preferiraju čvrstu i osjetljivu platformu. I zato nakon ovih prvih testiranja rekao bi da meni osobno Adios Pro 4 puno bolje funkcionira za duže distance poput polumaratona i maratona, dok bi za neke kraće, znači utrke tipa 5-10 km, trebalo bi mi malo više čvrstine. Još jedna važna značajka međupotplata je prisutnost znači karbonskih šipki, evo tu se mogu vidjeti, ima ih 5 karbonskih šipki koje se nalaze u ovoj tenisici, baš kao i kod prethodne verzije. One znači šta rade, oponašaju kosti stopala i pružaju potrebnu krutost za funkcioniranje dizajna ovakve tenisice. Neki su očekivali da će Adidas u Pro 4 ugraditi karbonsku ploču,
sličnu onoj u izuzetno skupom Pro Evo jedinici, ali to se nije dogodilo. Navodno je na ovoj tenisici i ovaj rocker, to je zakrivljenost ovog potplata, pomaknuto prema sa standardnih 70% malo iza na 60%, ali oni koji su imali priliku secirati tenisicu nakon testiranja tvrde da taj pomak uopće nije toliko velik. Bilo kako bilo, ajde vjerovat ćemo im, nadam se da će se nakon snimanja takva ekipa ostaviti pile negdje na miru sa strane i da će svoje operacije znači samo fokusirati na tenisice. Kratko o potplatu. Potplat je najvećim dijelom prekriven novom Light Traction gumom, dok je samo ovaj crveni mali dio prednjeg dijela ojačan tradicionalnom Continental gumom, poznatom sa mnogih Adidasovih modela. Light Traction znači izrađen je od poliuretana, na dodir je jako mekan i pruža, rekao bih, iznenađujuće dobro prijanjanje u zavojima. No, za sve vas ekološki osviještene trkače valja napomenuti da poliuretan nije baš najodrživiji materijal. Nakon ovih prvih 50 km još je rano donositi neke konačne zaključke o Adios Pro 4. No, ono što mogu reći je da mi se jako sviđa ova tenisica kako se ponaša pod nogama. Uživao sam u svakom od ovih početnih 50 km i iskreno se nadam da će s novim kilometrima Adios Pro 4 pružiti još bolji osjećaj trčanja. Iz dosadašnjeg iskustva sa Adidasovim tenisicama znam da mnogi njihovi modeli prodišu i postanu još bolji nakon kojih 100-150 km. No, ipak ću ovaj put ostati malo oprezniji zbog značajnog omekšavanja te Adidasove prepoznatljive, stabilne i čvrste Like Strike Pro pjene, pa je moguće da će se s vremenom neke stvari kod Adidasa i promijeniti. Možda ne nabolje. Često se govori da ovakve nabrijane tenisice za utrku pružaju vrhunske performanse do nekih 150, maksimalno 200 km, nakon čega postupno gube ta svojstva i postaju samo dobri partneri za trening. E sada, postavlja se pitanje, jesam li onda ja uopće trebao testirati Adios Pro 4 nakon kupnje, da li sam ga jednostavno trebao spremiti odmah u ormar i čuvati isključivo do prve utrke? Ne znam, teško je pronaći taj neki jednoznačan odgovor na to. Sigurno je da neke trkačke tenisice se troše brže od drugih, a puno toga naravno ovisi i o samom stilu trčanja svakog pojedinca. Ja osobno ove godine izgleda, opet ću doći na onu priču, da ću prvu utrku imati tek negdje na jesen i možda ću istrčati samo 2 utrke ove godine, a Adios Pro 4 definitivno nisam kupio da mi stoji u ormaru. Koristit ću ga normalno za treninge, jer od kad sam počeo trčati kupujem različite tenisice upravo zato što ih volim testirati i trčati u njima, a ne držati ih doma kao neki izložbeni primjerak. Važna napomena za određene trkače. Za kraj današnje recenzije, umjesto da kažem za koga je idealna, reći ću za koga možda nije najbolji izbor ova tenisica. Trkači, znači koji snažno slijeću na petu i oni koji imaju nešto više kilograma, vjerojatno bi trebali zaobići ovu tenisicu ili je barem obavezno bi je trebali po meni isprobati prije kupnje, znači peta je uska i dosta je tenisica mekša i možda nije pogođena baš za vas. Naravno, možda i griješim, ali nisam siguran znači da je Adios Pro 4 idealan odabir za vas, za njih, s obzirom na sve što sam danas rekao. Isto tako, ako imate izraženu pronaciju ili supinaciju, ovo vjerojatno nije tenisica skrojena za vaše potrebe. I to bi bilo sve za danas. Nadam se da sam uspio zadržati pažnju barem nekolicini vas do samog kraja. A kako mi trkači volimo postavljati si ciljeve na stazi, tako sam si ja zadao jedan cilj ovdje na kanalu. Do kraja godine želim doseći 1200 pretplatnika,
Trenutno se to čini kao nemoguća misija ako pogledam prosječni rast kanala u ove zadnje 3 godine, no u protivnom odlučio sam ugasiti kanal nakon 4 godine postojanja. Bez obzira na ishod, do kraja godine možete očekivati 1 do 2 videa tjedno, bit će tu sad i po novom i nekih postova i kratkih videa, uglavnom bit će još dosta toga. Hvala vam na gledanju, hvala vam na podršci. Trenirajte pametno, birajte kvalitetne tenisice i zapamtite ono najvažnije, samo je zdrav trkač dobar trkač, zato pamet u glavu i trenirajte u skladu sa svojim trenutnim mogućnostima. Gotovo!